Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Zašto je prvo buđenje uvijek neprijatno? Prvo buđenje gotovo nikada ne dolazi kao olakšanje. Ono ne donosi mir, već ga privremeno oduzima. Ne donosi jasnoću, nego zbunjenost. Razlog za to je jednostavan, ali i dubok. Buđenje ne dodaje nešto novo, nego uklanja ono staro. A sve što se godinama oslanjalo na stare obrasce, reaguje na njihovo uklanjanje kao na gubitak. Dok si uspavan u okviru poznatih pravila, svijet izgleda jednostavnije nego što jeste. Cijena daje signal, grafikon daje smjer, mase daju potvrdu. Čak i kada je taj okvir pogrešan, on daje osjećaj strukture. Kada se prvi put odvojiš od cijene kao glavnog kriterija, ta struktura se raspada. Ostaje praznina. I praznina je neprijatna jer u njoj nema automatskog odgovora. Buđenje znači gubitak lažne sigurnosti. Ne gubitak kontrole, jer kontrole nikada nije ni bilo, nego gubitak iluzije da je kontrola postojala. Iluzije su udobne. One smanjuju anksioznost. One daju osjećaj da znaš šta radiš, čak i kada ne znaš. Kada se iluzija ukloni, pojavljuje se nelagoda koju si ranije izbjegavao. Jedan od najtežih dijelova buđenja je to što više nema spoljašnjih oslonaca. Grafikon više.